Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, nna Katlego Mosielele le Mphotime re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re iketle mmogo ka tshedimosetso. Thank you for the honor of leading this great party. It truly has been the greatest privilege of my life. Se di kwa setlhoe mo kgasong eno moeteledipele wa lekoko yo rolang marapo John Steenhuisen a re lekoko le nonofile go gaisa. We are actually lacking opportunity, and on that we blame no one but our government. Baithuti kwa sekolong sa Action for Blind and Disabled Children kwa Rural Report mo Johannesburg ba tlhotse ba rulagantse mogwanto go tlhagisa matshwenyego a bona. Pete had arrested 80 police officers earlier this morning. Go tshwerwe mapodisi a le robongwe a wa golagangwang le polao. Mogaetso madume tsamaitsibweng a re di simolola ka gore DA e nonofile ebile e godile go gaisa. Seno ke go ya ka moeteledipele wa lekoko yo rolang marapo John Steenhuisen. Mo puong ene ya maikutlo, Steenhuisen a re ke phitlhelelo mo go ena go tsenya lekoko mo pusong ya bosetšhaba. O gateletse gore Aforika Borwa e na le puso e akaretsang botlhe e seng e feteletseng dilo jaaka mo dikarolong dingwe tsa lefatshe. Moeteledipele yo a rolang marapo wa DA John Steenhuisen o tlhalositse fa puso ya motlhakanelwa e le sengwe se sentle ebile e le history le tšhono ya go kitlanya ba ba ikaeletseng go aga naga e botoka. Steenhuisen o kgadilwe ke ditokololo tsa lekoko ka ntlha ya magato a go gogiwa ka nko ke puso e eteletsweng pele ke ANC. Mo puong e neng e ama maikutlo ya pulo ya kokwano ya DA, Steenhuisen o tshwaetse ka ga boeteledipele jwa gagwe jwa DA dipaka tse pedi. For me, it is mission accomplished. I hand over the baton of leadership with immense pride and complete confidence. The DA today is stronger, larger, more relevant, and more influential than any time in our history. Monnasetulo wa federale ya DA yo paka ya gagwe khutlang Helen Zille a re lekoko ke lengwe la a magolo a motlotlo ebile le sa nyeme moko mo lefatsheng a dira mo tikologong e sa jeseng diwelang ya dipolotiki. Zille o tlile go neelana ka marapo a botsamaisi jwa lekoko tebang le go tsepamisa mogopolo mo letsholong la gagwe la ntlhopheng wa lekoko wa meyara wa Johannesburg pele ga ditlhopho tsa dipuso selegae tsa monongwaga. We are the party of inclusion, not division. We call ourselves the blue people, not black, not white, not brown, but blue. Blue people distinguish themselves by their shared values. DA e fetola botsamaisi jwa yona mme matlhako a bogologolo a sutela a mašwa a tla etelelang pele lekoko mo isagong ya puso ya motlhakanelwa. Lekala la iPad le tshwere mapodisi a le robongwe kwa Beltfontein kwa Free State a wa golagangwa le magato ya polao ya baagi ba le bararo ga mmogo le modiri ka bona Constable Mojalefa Borole. Dipolao tseno ke tsa Lwetse wa 2024 kwa motsesetoropo wa Phahameng kwa Beltfontein ka nako ya lekala e neng e tsibogela pitso ya kgotlang ya falapeng. What I can say is that IPT had arrested 80 police officers earlier this morning. The police officers are allegedly involved in an incident that happened on the 22nd of September 2024 in Phahameng Township. The allegations are that there was a family dispute and one of the family members went to a police station to report a case of a stolen cell phone. The police arrived at the scene and unfortunately there was a shooting that happened where one of the police officers was shot, and that's when the police allegedly asked for a backup.
Ditokololo di le 4 tsa lelapa la ga Maswanganyi tseo di tlhokafetse mo kotsing ya sejanaga mo tselafefong ya N1 kwa Limpopo pele ga bokhutlo jwa beke jwa Paseka di bolokilwe kwa Xikundu kwa ntlenyana ga Molamulele kwa Limpopo. Monongwaga dikotsi tsa dintsho tsa dikotsi tsa tsela ka kwa tselafefong eo ya Limpopo di tlhatlogile go bapisa le ngwagola. Magologolo a batho ba go bokane go felegetša lapa la ga Maswanganyi leetong la bona la mafelelo. Collins Maswanganyi, mosadi wa gagwe Tintswalo le bana ba bona ba babedi e le go Katekane le Kuhlula ga mmogo le moagišane wa lapa Extra Tlukane ba tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ka la boraro la pele ga Paseka. Koloi ya bona e thulane ka dihlogo le yenngwe mmileng wa lephefo wa N1 magareng ga Modimolle le mo Kgophong. Lapa le bele lebile gae go tšwa go la Alexander ka Gauteng go keteka sehla sa Paseka le go beakanya lenyalo la motlogolo wa Collins Maswanganyi. Loko varhandziwa va hina va nga nghenisiwangi endzeni ka ndyangu. The reason why we did not take our beloved ones' remains to the family home is because the elders advised that when someone dies from unnatural causes, you cannot have their remains enter the home yard as it will bring bad luck to the family. Ba bangwe ba lapa ba re ba wele ka mahlong. To be honest, we are really broken beyond repair. I mean, our mind really is broken beyond repair. We are very hurt as a family because this accident has taken our loved ones. Those 2 children had a bright future ahead, and it's sad they are gone so soon. God will help us heal from this tragedy. Tona kgolo ya Limpopo Phophi Ramathuba o gadile ka bogale baotledi bao ba otlela go bošaedi le go otlela ba surile madila. We must say all is well. We must say what God gave us, God has taken. No, what God gave us, you took away. With due respect. I must say this so that when you are a driver, you are behind the steering wheel. To avoid this, you must think twice before you take a decision. Yo mongwe wa bana ba bahu e le go Kganyesa Maswanganyi o phulogile kotsing ye go mmega bjale o hwetša kalafi ka bookelong bja belabela ge e le moagišane wa bona yo a bego a sepela le bona Extra Tlakane o bolokile ka mošupologo wa morago ga Paseka. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Xikundu. Re boe gape re go amogela mogaetso mo karolong ya bobedi mme re di tsweletse ka gore baithuti ba sekolo sa Action for Blind and Disabled Children kwa Ruadepoort mo Johannesburg ba lotofaditse setheo seno ka bonwenwe tshwaro e makgwakgwa ga mmogo le tlhaolele. Baithuti ba rulagantse mogwanto kwa ntle ga sekolo go tlhagisa matshwenyego a bona. Ditshupetso tseno di latela go kopiwa ga moithuti kwa sekolong kwa ntle ga dithetso tsa kgalemo tshwetso e moragonyana e neng ya busediwa morago. Go ne go le boikuelo jwa gore bosiamisi bo diragadiwe kwa Ruadepoort jaaka baithuti le baemanokeng ba bone ba ne ba gwantetse kwa sekolong sa Action for Blind and Disabled Children ba lopa gore go rwalwe maikarabelo le go tsholwa ka go lekana ke setheo. We are actually lacking opportunity, and on that we blame no one but our government. We are now stuck with action which is actually violating our rights left, right and center. Mo setlhoeng sa mogwanto ke dipego tsa go beelesediwa go seng mo molaong ga moithuti yo ithutang mo tirong ka ditatofatso tsa gore tsamaiso e maleba ga ya sala morago. So because I was dismissed because I went to my graduation of end-user computing, the same course I am doing here. Mogwanto o rulagantsweng ke mokgatlho wa bosetšhaba wa The Blind in South Africa o ikaelela go tsibosa le go ikuela tsereganyo go tswa go bothati wa re ke lobaka jaanong baithuti ba itshoketse go sutliwa ka jalo ba batla gore ditshwanelo tsa bone di tlotliwe. They've been humiliated. The violation is beyond control. Victimization is beyond control. So we said, okay, now that they are under us as NOPSA, we're going to come here with them, support them, and come here
to give them a memorandum. Setheo se se aparetsweng ke dipuopuo se amogetse lekwalo la dingongorego le fa go le jalo se ganeditse thata ditatofatso tseno tsotlhe. They might be unhappy because a student was changed from a learnership which she was dishonest about, and it is dishonesty that Action does not support. Le fa go nnile le maitlamo baithuti ba re matshwenyego a bone ga ise a rarabololwe mme ba ikanne go tswelela go kgaratlhela go bona bosiamisi. Mo bogareng jwa Zwide kwa Gqeberha Eastern Cape mokgatlho o monnye o fetola matshelo a malapa. Autism Matters RSA ke mokgatlho o sa direng letseno mme wa sireletsa o emanokeng le go lere tsholofetso go le bantsi. Mokgatlho o tsepamisitse mogopolo mo go ruteng ka ga autism e le maemo a go le gantsi batho ba sa tlhaloganyeng segolobogolo ko metsesetoropong le metsemagae. Autism e tlhalositswe jaaka bolwetse jwa tlhaloganyo jo bo diegisang kgolo ya boboko jo bo amang ka mokgwa o motho a lebang lefatshe ka gona puo ya gagwe le kgolagano ya gagwe le batho ba bangwe. Autism e farologana ka ngwana mongwe le mongwe jaaka bangwe ba tlhoka tlhokomelo e tseneletseng ya tsatsi le letsatsi fa ba bangwe ba nna bagolo ba ba kgonang go ikemela ka nosi. Mo batsading maemo ano a ka baka ketsaetsego le go itlhaola. Ba le bantsi ga bana tshedimosetso e maleba le didiriswa mme mokgatlho wa Autism Matters RSA o kgona go tsereganya. The center is a collaboration of the parents and professionals. Then due to the shortages of the services for children with autism, schools and other services, that's when we decided to open up a center to cater for our children as well, and also to give the psychosocial support to the parents and the siblings out there. Go godisa ngwana yo a nang le autism go na le dikgwetlo tse di seng kana ka sepe tse go le gantsi di fetogang fa ngwana a ntse a gola. A re tikwatikwe eno e mo thusa go bona kitso ka ga autism mme o inyalantse le yona go nna thotloetso go batsadi ba ba nang le bana ba ba nang le autism. Dikolo tsa thuto ya bana ba ditlhoko tse di kgethegileng di a tlhaela. Go ntse le dikolo tsa bana ba ba nang le ditlhoko tse di kgethegileng di le 45 kwa Eastern Cape mme ga se tsone tsotlhe tse di tlamelang bana ba autism. Bontsi ba bona ba tsena dikolo tsa botlhe. We must understand that children need to be supported fully when they go into these mainstream schools. Children are still accepted at special needs schools, but to include a child in a classroom, we need quite a lot of support for that one child in the classroom. We need to support the educator in the classroom. Manane a go leta kwa dikolong tsa bana ba ba nang le ditlhoko tse di kgethegileng a tswelela go gola mme go tsaya dingwaga di feta 2 bobotlana go tswa mo lenaneng leno le go amogelwa kwa sekolong. Sebueledi sa maloba sa sepodisi kwa Free State Motanzi Makhele a re basimane ba le bantsi ba gola ka lebadi le le iphitlhileng le le ka lebisang kwa gore ba nne le kgalefo le tiriso dikgoka fa go sa rabololwe go sa le gale. A re buka ya gagwe ya The Boy Child Speaks ke motlotlo le mosimane yo mmotlana. Mo bukeng ya gagwe Makhele wa bolane ka tshedimosetso ya botshelo morago ga go tlhokafalelwa ke rragwe go sale a sale monnye. Brigadier Makhele yo rotse marapo yo gape le moruti ga jana o dirile mo sepodising sa Afrika borwa dingwaga di le 36. Makhele o re buka ena e bua ka kotloloho le bashimane le bahlankana go ba kgothaletsa ho sebetsana le dintho tse ba utlwisang bohloko tseo ba sa buing ka tsona. Molaetsa o motho o fumanang ka hara buka ena haholoholo bakeng sa bana ba bashanyana le bontate ba seng ba hodile ke ho sebetsana le leqeba le dipotso tseo nang le tsona. Re fumana dikgaruru tse ngata, re fumana bontate ba ehlileng ba kgenneng ba fumanang hore ba etsa merusu kapa ba ameya botlokotsebeng ka naka tse itseng mme ba re ke ka lebaka la bana lahletswe ke ntate. O ka lahlelwa ke ntate empa o ka nka qeto ya hore o lokise bophelo ka tsela itseng. Batho ba bileng teng moketeng ona ba re buka ena e bua ka bophelo ba Makhele le leeto la hae la boetapele. Ne ke batla go tseba hore ntate Moruti bogeleke ba leadership bona o bonka kae.
le hore o kgonne jwang hore a fete some few challenges bophelong ba hae. Ba bang ba re buka ena e tlilo ba le tshusumetso ya nako e telele ho batjha. Ke bone le title ya buka ena na ere The Boy Child Speaks. Ena haholo ke na le bana ba bashimane ke batla le bona ba khona ho bala buka ena na hore le bona ba khona ho ithuta ho tswa bukeng ena e tle khona ho ba builder haholo. Magele o tshepa hore buka ena e tlilo kgothaletsa dipuisano tse bulehileng tse mabapi le pholo ho kgothaletsa bahlankana ho sebetsana le dintho tseo ba fitileng ho tsona. Ke Lebahang Motshweneng, SABC News, ke le Bloemfontein. Re go amogele mo karolong ya bofelo mo gaetso me re itsweletse ka gore baagi ba kwa Sebilong gaufi le Thabazimbi kwa Limpopo ba amogetse semmuso makolotetla a supang fa ile beng ba lefatshe. Baagi ba ne ba tlosiwa mo lefatsheng la bone fa 1962. Baamogedi ba feta sekete ba ba welang ka fa tlase ga Sebilong Communal Property Association ba amogetse seno ka tlatsopedi. Morafe wa kwa Sebilong o neetswe ditlankana tsa go nna beng ba lefatshe la dihektara tse di fetang 300,000 lefatshe le buseditswe morago go ba morafe wa kwa Sebilong jaaka karolo ya mola wa pusetso ya mafatshe. Baamogedi ba lefatshe ba akaretsa malapa a leng 89. Lefatshe le tlile go laolwa ke mokgatlho wa dithoto tsa baagi o tlhomilweng wa kwa Sebilong Communal Property Association. Re itumetse rona re le morafe wa Sebilong ka ntlha gore lefatshe le morafe kgalo le batla go fitlheng ka jeno re kgonne le kereya ene go ne go le thata go ne go se simple gore re ka feletsa re fitlheletse kgwetlho re fitlheletseng mara go ifitlhella fela it's a milestone for us so re ikutlwa re le motlotlo re na le seriti mme tla re tswela mosola tla re ungwela mo nakong e tlang. Motlatsa mopresidente Paul Mashatile a re kgato eno e botlhokwa mme o rotloeditse baamogedi ba lefatshe go dira ka natla go tlhabolola matshelo a botlhe kwa teng. Re batla hore ha re le thusha re le mmusho ha ministera a tla le ditšhelete a di fa CPA e tshwanetse hore e tsebe hore ditšhelete tšeo ke tša setšhaba a se tša bona. Mokgatlho o eteletseng pele go ntšhwafadiwa ga lefatshe la kwa Sebilong o ikanne go dirisana mmogo ka maikaelelo a go tlisa diphetogo kwa lefelong. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC Thabazimbi. Mo go metshamekong e nngwe sa tloga go ka khutla Sekhukhune United se shasharile Magezi FC ka nno e le nosi go lefela mo motshamekong o nngwe tshwaretse kwa Peter Mokaba Stadium phirimaneng eno. Mogaetso dindelekalo tsa segonjono dikgang tsa sepedi di a latela ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlola ka ponelopele ya maemo a bosa go fitlha gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bosegagwe.